imbaraga cyo kigiye gutuma uhagurutswa n'Imana kugira ngo uheshe izina ry'Imana icubahiro. Imana irakunda ko abantu bayivuga, Imana irakunda ko abantu bayishyira hejuru, Imana irakunda ko abantu bayininahaza. Yesu ashimwe cyane. Bene data mureke mbabwire, twaje muri misiyo y'Imana, twaje muri misiyo. Ndetse umenye ngo waje muri misiyo. Amen. Twaje muri misiyo kugira ngo tugarure icubahiro cy'Imana muri aya mahanga. Tuvuge amen. Niyo mpamvu dukwiye rero guhaguruka tukaba mu muhamagaro w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Narivuze ngo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Ikimenyetso cya gatatu, uyu muntu aratozwa, uyu muntu ararerwa, agira abamurera, agira abamutoza. Ntabwo waba umwigisha utigishijwe, ntabwo waba umuhanuzi utarabitojwe, ntabwo waba umunyamasengesho utarabyigishijwe, ntabwo waba umuvugabutumwa utarabyigishijwe, ntabwo waba umuririmbyi kandi utabyigishijwe. Tuvuge amen. Uyu muntu aratozwa. Amen. Niyo mpamvu yatoje witwa Samuel, aramutoza aramubwira ngo umva wa mwana we, subirayo byawe niwongera kumva ijwi. Haleluya. Kuko hari n'igihe umuntu yumva ijwi ntasobanukirwe ibyo yumva. Siko bimeze mbere. Hari igihe umuntu yumva ijwi, asa yumva ijwi rimuriho ariko ntabimenye, akajya aryama kumva ariko arabwirwa ariko ntabimenye. Amen. Ariko iyo umuntu yegereye umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka, uyu muntu ukuze mu mwuka abasha kumenya ko uyu muntu ariko arahamagarwa. Hari abantu benshi bari kubarumva ijwi ry'Imana ariko batarimo barumva bararisobanukirwa. Ushobora kuryama ukagira n'inzozi Imana ivuganye nawe iriko iragushaka ntumenye n'ibyo ari byo. Niyo mpamvu burya nugira n'inzozi zikomeye ujye wegera umuntu ukuze mu bintu by'umwuka azi gusobanurira. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana ishobora kuvugana nawe mu nzozi, Imana ishobora kuvugana nawe mu buryo bwayo, Imana ivuga mu buryo bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Hari Imana ishobora kuvugana nawe mu ijambo, ukabumbura Bibiliya gutya ugahita usoma ijambo ukumva umeko rya jambo ririko riravugana nawe, ririko rivugishije ukavuga Imana imbwiye iki. Ntubitahure ariko Imana ivuganye nawe. Wegera icyo gihe umushumba akamubwira, abasha gutahura icyo Imana iriko iravugana nawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Samuel yari ari mu rusengero kandi yari ari ku gicaniro, ari gutozwa gusenga, ari gutozwa imirimo yo mu rusengero, ariko yari atarasobanukirwa imvugo y'Imana. Ushobora kuba mu itorero ariko igihe kirekire ariko utaramenya imvugo y'Imana. Ushobora kubana n'abarokore umwanya utari muto ariko utaramenya imvugo y'Imana. Kuko Samuel ngo yabaga mu rusengero. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze, Imana imuhamagaye, nagira ngo mubwire ngo iyi Imana iguhamagaye nta kintu na kimwe gishobora kwitambika umuhamagaro w'Imana. No, nta mpamvu n'imwe ihari ishobora gutuma umuhamagaro w'Imana uhagarara. Imana igigushaka iragukurikirana. Ejo hari umuntu twari turi kumwe tuvugana, ndangije ndamubwira ngo iyi Imana igushaka ishobora no kuguhombya. Kuko hari igihe umuntu Imana imushaka we atayishaka yibereye, afite ibyo ashaka yibereye mu byiwe. Imana ishobora kuza igateramo umugeri guca. Kuko Imana irishaka umuntu, iyo igushaka iragukurikirana, iyo igushaka ikuza amahoro, iyo igushaka uraryamika kugeraho, iyo igushaka wicara no mu kabari urimo uranywa kamwe ukaza wumva ijwi ryo mu mutima, ariko nubwo urimo uranywa kamwe wibuke ko Imana iriko irakurondera. Haleluya. Iyo Imana igushaka, Imana yigize yashaka umugabo witwa Sawuli. Sawuli ngo yari afite gukora ikintu kibi muri we, yakoraga ibintu bibi cyane, agora ubwoko bw'Imana, ngo aburenganya. Ngo igihe kimwe ngo ari mu nzira Kristo ahura nawe amushyira hasi, aramubwira ati kwa mugabo we undenganyiriza iki? Ko mbona uri umugabo mwiza, wakabaye umugabo urimo urahesha Imana icyubahiro, kubera icyo ubundi undenganyiriza iki? Ngo Pawulo aravuga ngo urinde mwana ko nemeye noneho kugukorera, nemeye umuhamagaro wawe.
uri ngo Yesu aramwibwira Pawulo amanika amaboko. Iyo Imana igushaka uwo waba uri we wese, iyo Imana igushaka ikugeraho. Tuvuge haleluya. Iyo Imana igushaka iragukurikirana, kandi iyo Imana igushaka irakurinda. Iyo Imana igushaka igukura no mu maboko y'urupfu. Iyo Imana igushaka nta kintu ushobora kuba nubwo ikamyo yakugonga wabyuka uri munsi, kuko uri mu mugambi w'Imana, kuko uri inyungu y'Imana, kuko Imana ishaka kuzagukoresha. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo rya gatatu rero, ikimenyetso cya gatatu kiranga umuntu Imana ihamagaye, uyu muntu agira